Paratang naman po yung ngalalang eti Pilipinas. Tinungkawan tampo misik kami yamas-amas. At pilinan rin taong mayap. Isa ka rin mapagsamantalang mapanako malaram. Yung kambangin bayan. Anong tiyo anong maglaram mamanako kaya yung mga sakitan in taong bayan. Ining kantang ini eleksyon yung panahon ng pandemya eti Pilipinas. Tunay malugo kareng sablang tao, pusila at puso reting taong tuto, sila rin sumao reting kasakitan nanuman sigalo pandemya ing datang ang iyang kapilanman. Tunay ay asahan, anti kalupa, reting na mulitika, otang paratang na, amanong alalan, pilminong parandam, ating kapaglasan, masayang malungkot, ngering milyare, dakal ka rin tao, ngining magkasakit, makatakot lulwal, at pangilagandra, pandemyang inalat, mabilog ngayato, ngining salukuyan, tamong daranasan, signangan namong loob, para manintunan, panyaling pamangan, pamilyang darano, imbalang haldoldo, mirawos pati ngapon, ingining malapit na, namaning alalan, dakal kuno ngining, sasaot donasyon, pero kanya kanyo tayo magpandemya, luka rin larete, ali ay agilap. Panahon may kakrisis, takal mangailangan, pero anting satya, ating grasyang datang, huling pagnasani, makamal mong boto, kalibeng sao, karelang tagumpay, akong pa isabi, malugot may malen, makasurian mayap, reting taong tuto, pusilag na puso, tunay magkatao, ring karapat dapat, kareteng posisyon, dapoting katutuan, ngining daranasan, dakalak may malen, ete alang obra, dakal amidayo, geng kapanintunan, tanggapan niyeng pera, yalal meng buri mo, ing pangadita mo, ing babomig lalang, akap
ayusan tangan Ing pandemiyang dintang sana mayari na Iting kasakitan malugod iyeng dinu Sa upa na katamo